Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenza kanje, awulike ividiyo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel, ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer rumors akhona-ke kuyona-ke i-Betway Premiership zokubhekela laphaya kwezimnyama-ke i-Orlando Pirates okuhlanganisa-ke nomdlali wayo oyiwinga uMona Puleng Salengi-ke udaba oluvelayo ekuthiwa-ke lo mdlali iqembu lase-France ku-Ligue 1 laphana-ke i-AS Monaco FC ekuthiwa-ke liyamdinga lo mdlali Monaco, kuthiwa-ke sisifakile isicelo-ke laphana-ke kwezimnyama i-Orlando Pirates ukuthi-ke libanike yena-ke lo mdlali uMona Puleng Salengi. Nongasalazi ibhola-ke oselizwa ngendaba ngenxa-ke yezinkinga ey'khona between yena-ke ne-management yayo-ke i-Orlando Pirates. So laphana-ke i-Monaco FC njengamanje-ke ilinde laphana-ke i-Orlando Pirates ukuba-ke iyavuma yini nalo mdlali-ke, kodwa-ke singakulindela ukuthi-ke i-Orlando Pirates ivume naye-ke lo mdlali-ke since ingasamdlalisi-ke. Yona update engiyiphethe-ke njengamanje, like ividiyo, usubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona ngikulethele-ke ama-transfer rumors.